Abo bion pa mon zokul, on ngo tanga kal na ko peto mo ko musula nanga ba bar planye na muna. Obi na no chipa. Ko na ba ko na kinda na respecta ka yo mo kom su pene no kende ti. O nga foi ma di bana. Na ko piccola una talosh. Ayo za la mo ka bo za kem police. Tere mauna. O sa maranga. Tere mauna. O ba nga nini. O zebele. Franchement, tu es des mois calme parce que les jours là où on a vu sur la moi bah normalement mon goût ah tu es des mois calme fait tout cela entre nous et ça biso par na biso mbongo tout ça ni tokende yemo ko tayi bike tu es des mois calme oyo ko to bise ko wana yemo ayi bike ya ka poete après tambe na pesa kimia yeti yo aso yeti a biso fanda Problème na bino zani. le problème la biso kanda to yo kanaki. Bien vous avez parlé na bien bon. Vous avez parlé na bien. Pourquoi d'abord pour moi avec coucher dans le monde d'impolitesse. Jour wana bige manque mon respect ngana basi na ngato fandi betike sana ambiance. Bino ozo manque un respect. Puis moi finalement misu yo zo sa ne zo budenga ya ko. Bazar camarade na yo. akoite Asaba chupa. Ba chupo nga merisi bino me ko manque se mon. Ko ça ko yebela le seki de ba bi mela limite mela limite c'est un détail on est toi pour engagement oyo ça na mo biso pe to ça na mo et tout ça non pour ça to zwimbo o da deuxième fois on so mela biso mbongo Yo za engagement ngena mwasi na botite engagement ngena yo. mais vous êtes dans mo si nda kuti C'est que na ça. ba mi bino ça la bango libanda Ba mi yibi te basi na ngai yeto ba mi yibi koma. le diable de banga bien. Katula ve ba nunyo so to ba ngento na monde. problème est ça ti na ko ça pas na ma yo so ça ba fanti c'est bo ibine bukina Abati ne ba to ba na ye bo tali o kende bo. Bino bozala peki na ngai. Metula be ultimatum par rapport à ba manquement de respect na ben. Mais na eba ke fum sala be mo so bo ba peti na wa base. Omoni na opesa bino ma quelque chose mu bombi la beno na opesa bino bo reni. Et puis mbongo na opesa bino so na pesi bino l'air bo lungwa ku ki bar mo bien bebi nga ba peti mo si bo fandi bo reni. Mutato mbongo na tiki asara cop to asumba taki mo si buna shera tanda. Na liye lokwana te. Isa mbongo ke pesa beno sana ambiance na ni mbongo ya ambiance. Mais so ça va supudi so ça tient so ça supudi reni na yanti noi befanda so sa chambre mo sa harmonie à climatiseur pesa bota $70 nge kota na kati nge sala nuit ngento mo nge pina valeur à harmonie panza mbongo mbina masangalia via ngwana Na malobologi na yi katikati po koto musu na komi na ngati. to za lola di bo mana ko pesa mbongo na kati onda to monde to kinda ambiance na ko pesa pa na nga o ya ambiance o pesa ngo ati ta mu panzi o no pesa bino na yang wana pesa di ambiance kama mo ya pa na biso ngo ba sa ambiance o sila na so Di maga ka banti maga mutambo wanga. Et puis, il qu'on a reproché, il a évité combien de fois. Bolongo musika bimetu sa ti awa na jebita position boyeli. La propriété c'est très important dans notre bayakal. Pour la fille l'ambasse il y a soin. Ta seconde boye bo bula bo kutanga bombo bo kutinga sko mu kepena bien blindé tane bo bimi poussière. Prochainement bo boya soin. Hein? Soin, na c'est un soin. Asengi soin. Basa, yata lobi bongo. Ye apesa biso soko mono ke sali kablo. Yo, soko mono ke ali bakana. Yo ko babe te ngana sala ngate pata jota tete. O pesa te yo pondi mamu da mbongo wa. Yo ko te yo fana na. Woni ba ko to sa ka ko to sala oyo. Ila na shi. Yesu eza ono kanza deko mama na kanza pena kai. La wali bana ba mona keto no mbanda kuna. Mwasi na ngamura ki ete. Ke shabu noni ete. Oh ya. Allo mama. Oza mo na koti kuna me mona tena moni bilamba na ote me mona saki na muve mutula pala vana wa quelque chose na kati na moni lo mo tena moni bilamba na ote tumila mu. Oza Wabi
Zobeleki. Allô? 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 Aïe! Mama, Yesu na mono nzambe na ngai ye. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Mama. Asa bwete pardon nzambe na ngai asa bwete Yesu na ngelo ni mabongisa te pe tena kuni Yesu ko yidi ka Yesu na basola na Yesu na ngai. Non swana mama na bima wa swana ngai ka kusobile kine kota na kati na bibili mo sumu to mo pesa be na koti na kati na mo misaki no to ta mbongo sate bilamba na sate na tenga yo tibla mo akati sa ko kele brasa azo kwanje Yesu na ngai kesha mi famuli Yesu na ngai kesha on dit quoi on va garder les coins kesha on dit quoi on va garder les coins. Ah, Zambi na mulu, kesha mekate mule kwe. Kesha mekate mule kwe. Yesu na mulu. Ata ki mo yo fese so mo. Amoni ko ngate so ba ba e okutana ba problème okutana mo ava ba ba ya ba kota. Okutana ba problème no wana makambo. So na minute of this to sa na yo. So ki problème te ko magana tango kwa. Eva di boma. Na keno beach pardon, peut-être na ko côté pas vu retard la boîte. Na keno beach Yesu na keno beach. Na keno blague. Oh,